nuko nasomye igihe cyo kwinjira mu nkuki muri Bibiliya wasangaga igishuhe ni imbata cyafataga icyacyo kigakurura bijya mu nkuki ingwe ni yayo bigakura bikajya mu nkukwe bivuga ngo dushobora no gutangira dukijijwe nyuma bikanga umwe bikananirana ariko ndi icyuzuzo cye nawe n'ikizo cyanjye ngende umusare w'umuhanga aposo ndi umusare w'umuhanga kubera iki mbanze ubwato bwanjye n'ubu ngubu nabakwiye kumenyana akamenya ubwato bwe n'iryaragira intege nke n'ikimurakaza n'ikimushimisha ubwo ngiye mbanze ubwato bwanjye ubutangiye kuba muvunyi rero yego mfite ukuntu ntwara ubwato bwanjye mbaze ijambo namubwira nkaba ndamwubatse nzi n'indi namubwira nkamushyize nko kuri plateau ngo bataba dayimoni mu murye ndamubahaye rero ngiye wanjye ndamuzi nzi ubwato bwanjye kuko ndi umusare w'umuhanga ntabwo ubwato bwanjye bwarohama ndeba nabandinjije nibakomeze ntitwarusha ubwenge n'utunyamaswa twagiye dufata ibyawe ukajya mu nkuki uwanjye ni umuntu wankunze mu bandi uwanjye yambyariye abana nubwo yagira intege nkeya. Yesu ashimwe mwese aho muri turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Turi muri Women Foundation Ministries, turi kumwe hamwe namwe mwese aho mwaba muri, haba mu gitondo haba nimugoroba haba nijoro, ariko igikuru nuko duhuje muri Kristo Yesu. Kandi n'abandi bose badukurikira inshuti zacu ni karibu muri bino biganiro. Ni jewe ufatanyije na bene data kuyobora bino biganiro. Kubw'umwihariko twagira ubuntu budasanzwe kubana na bene data. Hano ku ruhande hari umuntu turi kumwe twagira ngo atwibwire hanyuma turaza no kwakira n'abandi. Murakoze cyane, nitwa Muvunyi Hypolite, ndi umukozi w'Imana nkunda Yesu cyane. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe ndetse na couple nanone turi kumwe, reka batwibwire hanyuma tubabwire introduction y'uyu munsi. Murakoze cyane, nitwa Florent ndayizeye, nkabandi umwe asengera muri itorero kandi ayikunda cyane. Yesu ashimwe, nitwa Twagirumukiza Tracy Mariette, sengera muri Women Foundation Ministries na Noble Family Church. Murakoze cyane. Ya Ferdinand akaba ari umutware wa Mariette, nawe akaba ari umufasha murabyumva. Urabizi ko kwa kabiri ushize twatangiye ibiganiro twise My Identity. Muratubabarira iyo tuvuga My Identity ntabwo ari uko tuba tudashatse kubivuga mu rurimi rwacu, turabisemura. Nuko dushobora kuvuga ngo icyo ndicyo wenda undi muntu akabasha kubyumva ukundi. Hari terme ziba zigomba ngo uzivuge uko ziri, uko zimeze kugira ngo abantu barusheho kubyumva neza. Rero by'umwihariko muri Women Foundation Ministries tujya tugira igikorwa twise kumenya uwo ndiwe cyangwa se kumenya icyo ndicyo. Rero iyo gahunda ya My Identity twarahuye kwa kabiri ushize tugira ikiganiro cya mbere, n'uyu munsi rero ni karibu, mbese n'umugoroba udasanzwe. Iyo tuvuga ngo kumenya icyo ndicyo, My Identity bitandukanye na identification cyangwa se identification. Ndumva buri muntu wese muri mwe afite irangamuntu, icyo ni kimuranga. Ariko iyo tuvuga My Identity ni icyo ndicyo, kuko icyo ndicyo nicyo kibyara ibindanga. Uwo ndiwe niwe utuma mbasha kugira ibindanga bikwiriye. Rero identité na identification biragendana, ariko nanone identité ni ukuguma uwo ndiwe cyangwa se kumenya uwo ndiwe. Burya abantu benshi baza abandi, baza amateka y'abantu, abantu basoma amaseve y'abandi bakamenya abandi bantu, ariko rimwe ugasanga umuntu ntafite me time cyangwa se kubasha kwimenya, agira igihe cyo kuvuga atari ku bundi muri ibi byose nkora ndinde. Kutamenya uwo ndiwe bishobora gutuma mpitamo nabi mu buzima bwanjye. Haleluya. Kutamenya uwo ndiwe bishobora kuntera complexe ntakagombye kugira. Amen. Nukuri reka tubijyemo gatoya kugira ngo tudevelope gato kugira ngo twakire abashitsi bacu neza. Iyo mureba twavuze ubushize ku bantu bitwa ba Danieli, tugendera muri Danieli 1:8 ahantu bavuga ngo agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibiryo by'ibwami. Muzi ko abantu ba Danieli basanze hariya bagize ubwoba, baravuga ati se umwami namenya ko mutari kurya iby'abandi barya, ibintu mwanze kurya, umwami akamenya amakuru yuko mwanze kubirya, bizagenda gute? Muzamuduteje ibibazo.
ariko muzi ko ngo bagambiriye abandi barya inyama abandi barya ibyo by'ibwami ariko Daniel na bagenzi be baguma arabo baribo bagambirira mu mutima wabo kuguma uko baribo. Bene data hariho ibintu biduhinyuza niyo mpamvu uyu munsi dufite teme ivuga ngo ni gute naguma nduwo ndiwe muri iyi si iri guhinduka. Muri changing world isi igenda ihinduka igenda yihindagurika n'ubundi baravuga ngo la terre tourne sur elle-même igenda itura umunsi ku munsi ariko nanone ni gute hamwe na muzunga n'ibibazo bihari mu isi ariko nshobora kuguma nduwo ndiwe. Rero iyo bigeze muri Kristo Yesu nanone hari umwihariko hari identite yanjye nka minyone ariko maze gukizwa nkakira Yesu umwami umukiza hari identite yose uwo ndiwe muri Kristo Yesu. Amen. Dusome gato muri Yuda urwandiko rwa Yuda muzi ko ari hamwe Yuda 1:3 haravuga ngo bakundwa ubwo nagiraga iby'agakiza dusangiye niyumvisemo ko mpaswe kubahugurira kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe. Ahantu ndahakunda ngo abera babihawe rimwe ni ibintu byo kwizera. Aravuga ati nagize ikintu cyo guhatwa kubahugurira kugira ngo mushishikarire bakundwa kurwanirira ibyo kwizera abera bahawe rimwe. Muvunyi urumva ko bino bintu ngo twabihawe rimwe ngo bakazagera iteka ryose. Bivuga ngo agakiza hari umuntu ukubwira ngo nakavuyemo lendi ngo semo dimanche ukibaza ibintu byagenze gute ni identite umuntu ari kugenda atakaza ngo ariko ngo ndahatwa kugira ngo mbabwire iby'agakiza twahawe rimwe. Wajya nanone muri Daniel 2 ndo ndavuga kuri identite 43 akavuga ngo kandi nkuko wabonye ibyuma byivanzwemo ibumba niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu ariko ntibizafatana nkuko ibyuma bitavanga n'ibumba. Hari igihe wisanga uri muri situation ibintu byahindutse challenges inzitizi zitandukanye nkuko byabaye ku muryango wa Naomi ku muryango wa Naomi n'umugabo we bisanze bagiye mu mahanga bibagirwa identite yabo bibagirwa ko no mu nzara bafite Imana igabura bibagirwa ko ya Mana yabanye n'Abisirayeli igihe yatangaga manu ariyo Mana yari kiri kumwe nabo batakaza ya identite yabo bava mu gihugu cyabo bajya gushakisha handi Mowabu bajya gushaka imigati ariko ikimbabaza nuko ngo bamenye amakuru y'uko imigati yagarutse ngo barongera bagaruka iwabo ariko ntabwo umuntu yafite identite ye yayisobanukiwe ntabwo ahantu hari space time cyangwa se ahantu uri ntabwo bishobora guhindura icyo uri cyo. Amen. Ahangaha akavuga rero ngo ibyuma ntibishobora gufatana n'ibumba. Hari igihe nisanga naraguye wenda mu byaha cyangwa se mugenzi wanjye yaraguye mu byaha ibyo byaha bigashaka kukwibagiza uwo uri we ugasanga hari intege nke waba warisanzemo zigashaka kukubwiriza zikakubwira ati wundi wowe wari uzi ko ugomba kuba hano ariko bwira ibyo bintu uti hari ahantu ngomba gusubira hari identite mfite muri Kristo Yesu hari uwo ndiwe hari uwo Imana ivugaho hari uwo Imana ishaka kugenderamo. Amen. Yosefu kwa Potifari ntabwo yigeze atakaza identite ye ibimuranga yarabigumanye kuko yarafite identite ye ntabwo yigeze akorera amaso yemeye kwambara ubusa muri societe abantu bisa nk'abo bamurebye nk'umuntu utambaye ariko imbere y'Imana agumana identite ye yanze kwivanga n'ibumba yakomeje kuba icyuma malgré ibibazo n'isi iri kugenda ihinduka. Nagira ngo rero uyu mwanya nakire mwene data evangeliste Muvunyi cyane. Iyo tuvuze ikituranga cyangwa se abo turibo apana ikituranga abo turibo identite n'ikituranga waza kukivuga wumva iki muri rusange? Iyo avuga ikituranga cyangwa identite njya numva urundi bango na akaranga k'umuntu hari ukuntu uyu munsi ndundi muntu nubwo ndi muri uyu n'ubundi umuturage ndi umunyarwanda ariko ndi n'umukandida w'ijuru. Ni ukuvuga ngo hari ibindi byangombwa nabonye bimpesha undi mwifato. Urugero rutoya muzi ko agakiza atari umurage ntabwo ari umurage w'ababyeyi nk'uposo minyoni ukabyara umwana ugahita umuraga n'agakiza oya ahubwo biravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu yandi magambo ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore. Twabonye couple nziza ya bene data abana babya ntitubyara abapastori ntitubyara abapotre ntitubyara abaririmbyi
tubyara abana tubyara abantu ariko nyuma y'icyo gihe dufite indi identite duhabwa iyo twemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Kuko haravuga ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore. Ari ibintu ababyeyi banjye bwa busabane wa mubano w'abashakanye nk'uko babyemererwa n'amategeko n'abaciye mu nzu y'Imana bagasengerwa bigahabwa umugisha. Iyo babyaye umwana biravuga ngo bene abo ntibabyawe n'ubushake bwa mama na papa, oya, ahubwo babyawe n'Imana. Haleluya. Mu yandi magambo rero mfite identite nshya, nkagira na identification yindi. Mbivuze mu ncamake nuko muri nge harimo undi muntu. Hari umusore yavuze ngo ndani mwangu kuna mali, harimo ubundi butunzi. Kandi aravuga mu Faransa ngo nous sommes les gens d'au-delà, turi abantu bo hakurya. Haleluya. Ntabwo turi ino ariko kamvuge mbanga ururimi, turi muri transfer tujye no mu ijuru. Turi abantu binaha ariko turi n'abakandida b'ikindi gihugu. Nguwo ndiwe rero. Ibyo ntibimpindura yongeza ahantu, menya ko ari ikindi gihugu kintegereje, menya ko hari undi mwami nkorera. Nubwo mfite ibindi bindanga inaha, nkabona duha kimwe, turiga hamwe, tubana nabo, ariko ndi umuntu wo hakurya. Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha. Amen. Muraza komeza kutubwira nyuma, mutubwire mbese uburyo mbese uri umuntu wo hakurya kugira ngo n'abandi bose baze kuza kubyumva tubicagawe mu rurimi bose bumva. Nagira ngo twakire aba bantu beza, mpereye kuri Florent. Florent, uratubwira gato yuko wumva icyo uri cyo, hanyuma utubwire uburyo mu guhitamo mu buryo bw'akazi. Urabizi tuba turavugisha urubyiruko, tuba turavugisha abantu batandukanye. Hari ukuntu abantu bakizwa bakaba mu nzu y'Imana ariko nanone bakananirwa kubibalansa no kuri marketplace, bakananirwa kubihuza neza. Ese nuruhe ruhare iyo namenye ondiwe bimfasha mu guhitamo akazi gakwiriye? Kuko hari igihe umuntu yumva ko akazi kose kamuha umugati rwose ari ugupfa kurya, ariko iyo umuntu afite kumenya uwo ari we bifasha iki mu buryo bwo guhitamo mu buryo bw'akazi? Ariko murakoze cyane. Turishimye cyane uyu munsi kuri ubutumire mwaduhaye. Nagira ntangure kuvuga kuri identite. Nka twebwe abantu bakiriye agakiza, twakiriye Yesu nk'umwami wacu n'umukiza wacu, hari ukuntu tugira identite nshasha muri we, bigatuma n'ibintu byose, imyumvire yacu cyanke ukuntu tubana n'abantu n'amashwa tugira mu buzima bihinduka. Niyo rero nyarukije nkagenda ku vy'akazi, nk'iyo ndiko ndondera akazi, hari akazi nshobora kubona gahemba neza, gafite avantage nyinshi. Mugabo iyo ndiko misi yose kumbanza gusenga, nkabwira Mwuka Wera anyereka ivyo ntariko ndabona. Kuko nk'umuntu yakiriye agakiza, hariho ukuntu ubunye nshira Imana imbere gusumba uko nabigira ubwa mbere. Ubwa mbere ibintu nafata decision bivuye ku bwenge bwanje, ivyo nshoboye, experience mfise. Mugabo ubunye ndemera yuko shwangira Imana nishobora kungira shwa nziza kuko inzi kunsumba. Urumva rero mbanza misi yose nkasenga, nkavuga Mana unyobore muri akazi ndiko ndasaba, naho ndagashaka kubera ariho avantage. Nyimba ubona yuko atari kazi nkwiye gukora, ndagusavye uwo muryango wugare, kuko ndizera yuko uwugaye hariho uwundi mwiza umbikiye wiwanje, nzokora akazi numva nyene ko numva ndi kumwe na wewe. Hariho n'ukuntu iyo ufise aussi identité Imana yaguhaye, hariho n'ibintu ishira muri wewe, ukumva ibintu vyo kuri iyi si biriko biraba, ukumva hariho ibikwatira gose, ingorane zihari mu isi wumva ko arizo ukeneye gukemura. Ugaca usanga rero nk'ubu jewe nkora mu bintu vya finance, narakoze ubwa mbere muri banki y'Abongereza, namfise nagushogira kaye nziza. Mugabo naguma numva yuko aho jewe umuhamagaro wanje mfise ni muri Afrika.
nkumva misi yose iyo ndababwiye yuko Afrika ari ahantu heza umuntu azakura ibintu vyiza n'ama entreprise y'abakatera imbere nkumva ntibavyumva mugabo jewe umuhamagaro namye ndawufise sinenkeneye kuba gusa umubanke w'abantu bateye imbere mugabo nari nkeneye gufasha bajya bari hasi cyane ni gute nabo umuntu yobafasha nabo bagashobora kugira opportunité twege tugira hanze bagashobora nabo nyene kuronka donc ari loan canke ukuntu bashobora kuriha ibintu biborohesha ubuzima nabo nyene urumva identity ni ikintu gikomeye cyane biramfasha misi yose nivyo bituma nshobora gufata aka kazi akandi sindagafata murakoze urambabara nkubaze kuko wagiye hanze donc ujya kwiga ukiri muto mbese ni gute ushobora kugira inama nk'umujene ko dufite abana benshi hari n'abantu bakizwa ariko bose ugasanga bafite amapromesse y'amaviza ugasanga bafite amapromesse y'amaviza amapromesse ati Imana irakujyanye ugiye mu ndege ariko ntibigishwe wenda character ni gute umuntu ashobora kuba yajya kure yiwabo kure y'ababyeyi ariko akagumana cya kintu akagumana ntibihindagurike kuko turi mu bihe bigoye aho umuntu ari gutakaza identity cyangwa se cyari cyo akireba muri miroir akasanga izuru rye wenda yaribeshe asanga ababyeyi baribesha akumva ashaka kurihindura akumva hari ibintu ashaka guhindura kubera ya manque kose ya vide ariko ni gute umuntu ashaka kujya kurana ahantu nkaho ariko akagumana iyo caractère burya iburaya abantu benshi bashitseyo en fait ni choix zibiri soit turakizwa canke bikagenda nabi kuko hariho ukuntu nga twari tubayeho ufise famille ruhande yawe wama ufise kuko abanyafrika ari ukuntu turafise besoin ya le social abazungu batagira abazungu ushaka kubona umuntu amara n'umwaka cyangwa imyaka ibiri atabonanye n'abavyeyi biwe atanabavugishije akumva n'ibintu bisanzwe twe mugabira tugora rero iyo ushitse iburaya hari ukuntu tugenda dufise ukuntu twiyumvira bizogenda twashika hariya tugasanga ibintu ntibimeze exactement nkuko twavyibaza mugabo ntibisigura yuko ivyo bintu vyiza utabishikako mugabo bisaba yuko ugira patience hama kandi iyo wagize ubuntu kamenya Imana hoho biranagufasha no gusenga Imana no accepta aussi uko ibintu bitagenze uko bishaka ni kubera atari gihe cy'Imana kuko ibintu byose wemera Imana turazi twese ko bifise igihe cyavyo nka jewe nk'ikintu nivugiye nshimira Imana nakirijwe nakiriye agakiza ndi buraya ndabishimira Imana cyane nshimira Imana ko yankijije kwa mashaka yuko ibintu bigenda uko ndabishaka kuko kera niko vyari bimeze nara planifia mvuga nkeneye gukora aka kazi kameze uku nkeneye kuzokwiga meze masters mfise imyaka hanyuma mfise imyaka nayo nkeneye kuzoba narubatse inzu hanyuma nce ndondera uwo tuzokubakana mugabo uko imyaka igenda iragenda umuntu arabona realite iyo rero utazi Imana ushaka gushavura uvuga uti Imana kubera iki abandi bigenda neza muga ntibigende neza jewe mugabo ubunye ivyo nasengeye namaze imyaka myinshi ndabisengera n'umugore wanje arimo igihe yaza numvise iyo myaka yose narindiriye umenga ibikukijwe n'ubusa numvise umenga bije mu gihe ciza cyane kandi ndabishimira Imana gose yuko Imana itabimpaye igihe jewe nibaze ko nenda bikwiriye kuko cyaye kuba atari igihe ciza kuko hari igihe Imana iguha ibintu vyo gukiza mugabo kubera utaraja muri Imana itarakubaka yubake identity ya character yawe ugasanga ivyo bintu uronse hako vyo gufasha ngo birakwisha so ndabishimira Imana gose no mu ishuri ari mu kazi vyose ivyo bintu birafasha gose iyo wamaze kumenya Imana kandi ndashimira yuko Imana namenye si Imana y'abavyeyi banje nakuze ngenda mu misa chaque dimanche mugabo
icyatumye ndi uno munsi ni kubera navuze ati Imana nkeneye kumenya Imana yanje, nkeneye kukumenya apana bijya banyigishije, kuko bijyanye na yari nka religion kubigira misi yose mugabo atari relation fitaniye n'Imana. Murakoze cyane. Nagira ngo mbaze Dudusi, nk'umukobwa wenda wari waramenye uri we muri Kristo, niki nizihe nyungu cyangwa se niki byagufashijemo kuba warabanje kumenya uri we, noneho bikagufasha guhitamo donc kumenya uwo muzabana ariko waramaze kumenya identite yawe? Murakoze. Kumenya Kristo byanafashe cyane kumenya uwo tuzashakana, kuko uwo tuzashakana nabonaga yuko si ibintu nari nshaka ko bimara umwanya mutoya, si ibintu nashaka yuko tubana hanyuma ejo hazemo amadivorce. Rero kumenya Kristo byafashije kumenya yuko urugo si umugore n'umugabo gusa bicaye hariya bakabyara abana beza bakagira amafaranga. Namenye ko urugo ari umuhamagaro, urugo rushobora gufasha abantu benshi bakaza kuri Kristo. Rero kumenya Kristo byanyigishije ikintu, byanyigishije gusenga, nkagira mwuka wera muri jewe akanyereka umugabo ukwiriye, kuko hari ikintu twibeshaho nk'abakobwa, ukabona umuhungu mwiza, umuhungu umuboga nk'umugabo wanjye umuhungu uciye ubwenge, ukibaza ko ari we mugabo wawe, que atari uko bimeze. Wagerayo ugasanga bibaye bibi. Ariko kumenya Kristo naramwegereye, anyigisha ibirenze ibyo ngibyo ndi kubona ububoga niki, anyigisha ibindi. Rero kumenya Kristo byanafashe cyane gutoranya neza umugabo atazagenda mu rugo, tutazagenda mu rugo mu minsi mike bikaba biragize. Anyigisha ko urugo, anyigisha andi mavaleur y'urugo, anyigisha ko urugo ari umuhamagaro, urugo rushaka kuzana benshi kuri Kristo, abandi bari kuyoba, abakobwa bari kuyoba, akanyigisha yuko nshobora kwereka abandi bantu ko Kristo agira neza. Kristo ashobora kuguha urugo rwiza, Kristo ashobora kuguhoza amarira, akaguhoza ibyo utabonye mu miryango yanyu cyangwa utabonye hanze. Rero kumenya Kristo nicyo ngicyo navuga ko byafashije, byanyeretse ikindi kintu hanze ntari gushobora kubona mu mugabo wanjye. None se ko abantu benshi bakuze kuvuga, njya numva abakobwa bavuga ati ese abasore barabuze mu rusengero, barabuze bazimana, bikunze kuba ugasanga aho kugira ngo abone umufiyanse wo mu ihema aravuze ati reka nshugurike ndebe hariya hirya nta wamenya. Ni igiki mbese wavuze ati umugabo wanjye murabona ko ari umubogari, bivuga ngo barahari? Ni iki wabwira abakobwa? Be free. Abakobwa rero ikintu nababwira, muri Kristo hariyo abasore beza. Ndi umuntu wa mbere wari uzi yuko mu gakiza, nari nzi yuko nishakana n'umugabo ukijijwe azaba ari ibyanditswe kuvuga mu ndimi buri munsi. Oya, habayo abagabo bavuga neza, habaho abagabo bavuga mu ndimi bakakwigisha ijambo. Hariyo ukuntu njya mbibwira umutware wanjye, ubu asigaye akorera mu rugo, rero akora iminsi myinshi kurusha uko yakoraga agikora ku kazi. Rero hari igihe twajyaga tugira ibihe akanyigisha ijambo, agasoma Bibiliya, tugasenga. Rero yigeze kunyigisha ko byagera no muri affection, byagera muri affection mbere yo kubyuka. Ntakubwire affection ivuga ngo bazabona ishyano. Oya, mu gatondo nkabyuka ambyukisha petit déjeuner mu gitanda, akambwira ati amasaha yo gusenga yageze ntubyibagirwe. Ariko nkabanda nafataga petit déjeuner akanyigisha n'ibyanditswe. Rero muri Kristo hari abagabo badashihurana, hari abagabo icyo aruzi yuko ari defo akakubwira ukuntu ari karite nawe ukumirwa. Rero nasaba abakobwa mwegere Kristo. Muri Kristo harimo ibintu byinshi birenze uko twe tubitekereza. Hari ibintu dusenga dusaba Imana. Nk'ubu hari ibintu nasenze saba Imana ku mugabo wanjye, ariko Imana yandengereje ibyo nasabye. Kandi mbona yuko impamvu ikintu nabwira abakobwa bashaka hanze, hari nk'ikintu tuvuge
nshaka kubwira umugabo wanjye nkasanga siko abizi, siko abyumva, ariko yagera ku ruhande yabisengera mwuka wera akamubwira. Rero icyo kintu hari igihe njya nibaza ati iyo umutware wanjye atabasenga, iyo ataba afite mwuka wera, yari kubikura he nyine amenye yuko naho tubyita ngo gufunga umutwe, naho afunze umutwe yuko ibyo bintu ntacyo byamutwara. Rero niyo mpamvu nsaba abakobwa gusenga, kutajya kwishugurikira. Maze no gusoma ngo ibumba n'icyuma ntibihura. Oya, ntabwo bihura pe. Ukeneye umuntu wadinga value mu buzima bwawe ugira icyo yongera. Yego. Usenga, ugira mwuka wera akakwigisha. Hari nk'ibintu najya mbwira ngo hari nk'ikintu ashaka kunkorera, nkamubwira nkumva ndanezerewe cyane, nkanezerwa nkamubwira turakoze cyane, akambwira ngo urishimye, nkamubwira ngo ndishimye, nkahita numva mvuze ngo mwuka wera ngo urakoze, akambwira ngo numvise umutima wanjye ngo mwuka wera ambwira ngo gukorera iki kintu. Rero nkibaza ati iyo nishugurukira nka kera nkajya gushaka umuntu utagira mwuka wera, akantu yari kuzagakura hehe? Wow. Reka twakire, Imana iguhe umugisha Dudusi. Reka twakire Muvunyi, watuganiza gato ku rugendo rwawe rw'agakiza n'inyungu byagufashije. Niki wanabwira abantu bashobora kuba barabuze identite mu buryo busanzwe? Ndibuka kera najyaga njya ahantu mu miryango bakambwira ngo niko uruwandi. Iryo jambo ndashimira Imana ko ritakimbabaza, ariko icyo gihe ryarambabazaga biturutse n'amateka yo kuba wenda wakura kumva ntuzi neza niba uri uwandi. Urumva harimo ikintu cya crise d'identité, ariko waduha kubuhamya gato y'ukuntu Yesu bishoboke ko abantu baribo baratwumva afite amateka nk'ayanjye cyangwa se n'ayundi muntu wese babonye identite muri Kristo. Njye ndashimira Imana ko muri Kristo yego nakuyemo agakiza, ariko nabonye naho nihisha, nabonye n'ahantu nkura identite, kuko hari abantu wenda abandi bafite naho bari, ariko hari abantu nkatwe tutari dufite ahandi rwose. Bibiliya ivuga ngo kera ntibari ubwoko, ndi muri iyo association y'abantu batari ubwoko, ariko ku bwa Kristo bahindutse ubwoko. Ndashimira Imana rero ko turi kumwe nawe, watuganiriza gatoya wenda ku buhamya. Murakoze cyane abadukurikiye mwese, ndetse na poso watwakiriye na bene data. Mpereye ku byo Dudusi yaravuze, dufite umugisha kuba twaramenye Imana, dufite akandi karanga gashya, identite nshya. Ndabona mukiri batoya, ariko nka poso Menya naraje hano dufite bientôt 21 imyaka 21 nshatse. Ejo bundi kuri enye z'ukwa 12 nzamaze imyaka 21. Nuvuga ngo uwo mwuka wera mukomeze mubungabunga, gume muri mwebwe, azabatambutsa n'indi myaka. Turacyakundana nyuma ya 21. Hanyuma rero poso ambaje ikintu nuko tuziranye, buriya tubiziranyeho, dufite amateka ajya gusa. Kamvuge ngo ngewe navukiye mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma ngira ababyeyi ariko ntibakora mariage ngo babane. Mama ari umunyeshuri, nyuma yaho aza gutwara inda y'undi musore, urumva ko ni hors mariage, havuka jyewe. Mvutse rero murumva ko ni kera, byari bigoye ku bana b'abakobwa. N'uyu munsi murabizi ko iwacu naha mu Rwanda turi kurwanya ibyo bintu, ibyo biteza abana b'abakobwa umuruho no guhangayika bakiri batoya. Ubwo rero ndi umwana wavutse muri ubwo buryo. Identite mfite rero ikomoka hose. Iyo urebye mu Guteka kwa kabiri ibice 23 umurongo wa 3 hari amagambo avuga ngo ibinyendaro n'ibibyarwa ntibikajye materaniro y'Uwiteka. Mwumve ko hari kera kandi byari ibiyuda, byari bizungu, kamvuge gutyo. Ntabwo harimo abirabura, nubwo tugira ab'inzobe ariko ntimwarimo. Ariko ngize umugisha, nubwo nabanje kubabara kuko ntarezwe neza nk'urugo rufite mama na papa, ariko ngeze kwa Yesu naje kuruhuka. Nduhuka nte? Numva ndi nk'umwana ufite se na nyina, ufite nyirasenge, ufite shangazi, ufite abavana, numva nduzuye. Ndi umuntu wahumuriza abandi, ndi umuntu wafasha abantu kuva mu gahinda. Yesu amara umubabaro. Identite nshya nahawe, akaranga gashya naboneye muri Yesu,
maze kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye nungutse andi mahoro, nabonye andi mahoro kandi numva ko ntaheranwa n'ibyo. Nari nsigaranye kwa papa barahari, hanyuma nabo baranyiyegereza mba umwana, ariko nafite icyuho, ari icyuho cy'ababyeyi kibura, ariko kwa Yesu iyo tugezeyo biba niba ngo ubwo data na mama bazandeka Yesu uzandarure, bivuga ngo Yesu niwe watwiyegereje. Ntabwo baturetse n'amateka mabi cyangwa ibihe by'icyo gihe, ariko Yesu ajya turarura akatwiyegereza. Nagize kubivuga kare ngo ntibabyawe n'abafite ababyeyi papa mama bafata neza, ariko Bibiliya yatubwiye kwabo ntago babyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'iki? N'Imana. Nabamwemeye bakanamwizera babaye abana b'Imana. None rero apostle yanabahaye ubushobozi, yaduhaye n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari kuba no kuba, ariko abaha power to be, to become. Twahawe kuba abana b'Imana. Rero nigeze kubwira ko muri dante nshya mu karanga gashya mfite, ndi umuturage nk'abandi bose, ariko hari ikintu nungutse. Ndi umuntu udaheranwa n'umubabaro, ndi umuntu udaheranwa n'agahinda, kandi ibibabaza birahari. Nibuka Pawulo yandikiye Abaroma ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiye kujyana n'ubwiza tuzahishurirwa. Ubwo rero maze kwakira Yesu, namwakiriye 1996, nibwo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndi umujene wa 20 ans, urumva ko nari mfite amaraso ashyushye, ariko Yesu aramfata. None se Muvunyi, niki byagufashije mu guhitamo uwo muzabana? Yego, maze kujya mu nzu y'Imana namazemo imyaka 3, hanyuma ndasenga hadusebuze neza. Ngiye noneho nashatse umugore wo muri famiye y'Abayisilamu. Data bukwe mabukwe barabasilamu, ariko madamu nawe akaba yari umusilamukazi, ku buryo yitwa Fatuma Vumiriye. Urumva ko naba madamu wanjye yitwa Fatuma, niyo mazina ababyeyi bamwise. Mu guhitamo rero kwanjye yari umukobwa umaze gukizwa. Nimara ndi muto, mfite imyaka 23, mfite imyaka 44, hanyuma maze imyaka 21 nshatse. Nshaka umugeni w'imyaka 20, karaga couple gasekeje 23 22. Urumva ko mahitamo yanjye rero nari umusore umunyamasengesho. Niko nabwira nk'abasore batariyangaja ko ibintu byose turanasenga kugira ngo Imana iduhitiremo. Ushaka kureba inyuma, ariko irondora imitima kabona ibitari byo. Ndahamya neza hari abakobwa bakijijwe beza barahari, ko nsenze Imana yambwiye ko ufite abageni beza ku musaraba. Ubonye Fatuma atari mwiza? Ni mwiza cyane. Fatuma rero Imana yarakurengereje. Namuhisemo ari umukobwa umaze gukizwa. Iwabo baramuca, cyangwa mvuge simve guca, ntibemeranya nawe iby'imyizerere mishazanye. Ariko Imana iranyobora, yambwira ngo umugeni wawe nuriye utemewe wawe. Umuntu ngende sans famille, nta muryango mfite, nawe n'uwo afite ntabwo bitaye ku byarimo. Imana rero maze gusenga inyobora kuri madamu Fatuma, niwe madamu wanjye kamvuge mutreta, cyangwa nifuza ko tubana. Ndi umusore w'umukene, ntabwo nawe mfite ibintu, ariko ufite identity, ufite ikikuranga, ariko muri Kristo mfite ibindi bintu byanditse ku mutima. Hanyuma ndari mubwira aremera. Icyo gihe mwumve ko nakoye 100,000 francs, yari menshi icyo gihe 99, inkwano ya 100,000, umva nari nkaze nanjye ku rwego rwanjye. Aranyemera, anyemeye, ndetse utumara imyaka 21, tubyaye n'abana, na ya famiye iradukunda, iratugarukira. Aracyazirikana ko ndi umukozi w'Imana, nanjye nkamwubahira yuko yakira Yesu agasiga. Ega no gukurikira Yesu no gwabwa indi identity, hari no gusiga. Hari igihe usiga ibiwanyu ukaba undi muntu, no gutaho bataye agusanga harimo ahantu mudahurira. Mu ncamake rero
identite nshya nayiboneyemo amahoro muri iyi yavuze ngo sinzibagirwe nakizwaga kandi ngo nawe n'umugisha wo mu gakiza nawe ndawufite Imana ibaha umugisha. None se hari ikibazo nashaka kubabaza mwembi mwese, nifuza kubabaza nk'abashakanye, nk'abantu bari kurera muri iki gihe, mufite abana, nabonye ufite n'umukobwa mukuru uririmba, ariko ni igiki mushobora gufasha noneho nk'abana murebye uburyo muri iki gihe hari bimwe wenda bidakunze kuvugwaho, ariko hariho ubutinganyi, hari ibintu bitandukanye, ariko ni gute dushobora, ni gute nk'ababyeyi urukundo, uruhare rwanyu mu kumenya identite yanyu muri iyi si ihindagurika mu gufasha abana? Murakoze. Uyu munsi mu bana mfite abana 7, nabyaye 6 harimo impanga. Imana yamaye umugisha w'abana. Murumva ko ni itorero mfite mu rugo. Ni gute nabakundisha iby'umwami ko nagize umugisha wo gushaka nkijijwe, nshaka n'umugore ukijijwe, tutibagiza ko hari n'abandi bantu umwe cyangwa bakizwa baranabaye. Wavuze neza duse ko wasenze, ariko hari n'abakizwa baba arya nawe tutabibuka, kugira ngo uhuze za karite abigoye. Tingiza umugisha ngewe ndasenze iranyoboye, ariko hari n'abakizwa baba. Ubwo rero kugira ngo bazahuze nabo uzareba ukuntu bagenza nabo babaho. Icyo nabonye ni iki: ufite umugisha ugakizwa, ugashaka ukijijwe, ugashaka n'umukobwa ukijijwe, biba byiza Imana yabayoboye n'urubyaro rwanyu murutoza iby'inzira y'Imana. Nigeze kubivuga ngo ntabwo tubyara abaririmbyi cyangwa abarokore, tubyara abana, tubyara abantu n'abantu bigana n'abandi bana n'imico itandukanye n'isi igezweho irimo tekinoloji. Ibintu byose babyibera kuri internet, barigisha n'izo filime barazireba, byose urabireba. Ni gute tubatoraniriza se? Ni gute se wabakinga se ngo ntimurebe na biri? Ahubwo dore ibibi ko bimera, toza umwana inzira. Niko mbigenza, toza umwana inzira azasaza atarayivamo. Niki wakwihanganisha nk'umuryango? Wabivuze neza, hari abakizwa mbere, ariko urabizi ko turaganiza abantu batandukanye, sibyo? Hariho abantu wenda yambaye urukweto ruramubana, ariko asanga yinjiye mu rugo neza neza. Numvaga Yakobo yaravuze ngo imyaka yanjye y'uruzerero ngo ni 130, ngo kandi iyo 130 y'uruzerero ngo nayo ngo iraremereye, ngo so hard, ngo yari iremereye cyane, ngo ikindi ngo igize ngo ni miki, ngo irabaze, iri few, ngo irabaze kandi ngo iragoye cyane, ngo ku buryo ngo basogokuruza bacu ngo ntabwo bigeze bahura n'ibi ngibi byanjye. Uwo ni Yakobo bivuze, arangije afata imyaka yaravuga ati ni y'uruzerero. Niki wabwira famiye iri mu ruzerero, cyangwa se wenda na famiye ifite umuntu umwe ukijijwe undi atarakizwa, no mu buryo bwo kurera abana wenda birimo uruvange, umwe agatanga ibye n'undi agatanga ibye? Murakoze cyane. Nuko madamu wanjye buriya nubwo tunakijijwe, ariko ntabwo yashatse marayika, nanjye tutarajya no ku bandi, ntabwo ndi marayika. Ndi umugabo ushaka kugira karite, aho nkagira n'utudefu byabaho, ariko ni umuntu ushobora no kwakimira cyangwa kwakira uko nteye, kuko no muri telefone yanjye ko nanditse yitwa Cyuzuzo. Uvuga ngo meze nka budo, maze nk'umuntu utuzuye, ariko nabonye icyuzuzo. Iyaba twuzuye ntituba dushaka, ahubwo dushaka icyuzuzo, umuntu wo kunyuzuza. Rero icyo naganiriza abo ngabo, tutiyibagiwe natwe tutiyibagiwe, nuko nasomye igihe cyo kwinjira mu nkuki muri Bibiliya, wasangaga igishuhe n'imbata cyafataga icyacyo kigakurura bijya mu nkuki, ingwe niyayo bigakura bikajya mu nkukwe. Bivuga ngo dushobora no gutangira dukijijwe nyuma bikanga, umwe bikananirana, ariko ndi icyuzuzo cye nawe n'ikizo cyanjye. Icyo nkora rero, ntabwo urukwavu rwafataga urwarwo bikajya mu nkuge rwandusha ubwenge, ari urukwavu, ahubwo nanjye nzanya nkurura uwanjye, nkomeze mfate tujye mu nkuge nta yindi ni mu gakiza, muri ya identite wa twayiboye, ndakomeza nkakurura tukajyana. Ikindi nungutse nuko banamaze kugira experience, niko navuga
njye ndi umusare w'umuhanga aposo ndi umusare w'umuhanga kubera iki mba nzi ubwato bwanjye n'ubu ngubu nabakwiye kumenyana akamenya ubwato bwe n'iryaragira intege nke n'ikimurakaza n'ikimushimisha ubwo njye mba nzi ubwato bwanjye ubutangiye kuba Muvunyi rero yego mfite ukuntu ntwara ubwato bwanjye mbazi ijambo namubwira nkaba ndamwubatse nzi n'indi namubwira nkamushyize nko kuri plateau ngo batabadayimoni mu murye ndamubahaye rero njyewe wanjye ndamuzi nzi ubwato bwanjye kuko ndi umusare w'umuhanga ntabwo ubwato bwanjye bwarohama ndeba naba ndinjije abatwara ubwato sinzi kubizi wowe wavukiye mu mujyi ariko ku nyanja bwa bwato bumwe bw'intuza bw'imbaho iyo bwahomotse hagati amazi akajyamo bafata ikintu bita ubushije cyangwa ibintu byo guhoma bagahoma kugira ngo udakomeza kuva amazi akajyamo iyo agiyemo burarohama noneho iyo byanze ko bihomeka bazana akantu k'akabegeti cyangwa akadobo akajya badaha bavanamo amazi ngo bitarohama nzi rero ahantu nawe aranze kandi aza ahantu mva akajya ahoma niyo byanze aradaha kugira ngo butarohama ubwato ubwo rero dukomeze icyo nabwira abo bantu nibakomeze ntitwarushe ubwenge n'utunyamaswa twagiye dufata ibyabo ukajya mu nkuki uwanjye ni umuntu wankunze mu bandi uwanjye yambyariye abana nubwo yagira intege nkeya turafatana tukajya mu nkuki mbese muri iyi si hinduka mukabasha kubijera neza bihinduka buri munsi bikagira n'uruhare rwiza ku bana kandi abana burya baba batureberaho mbese gukora anniversaire y'imyaka 20 abana banjye nibo bayiyoboye Imana yari yambwiye ngo ntutware umunsi mukuru hanze ngo ugumize hano MC yabaye umwana wa gatatu ikirori cya papa na mama noneho n'abakozi baratendinga cyangwa baboneka mu kirori byanyeretse impano abana bafite ntarinzi kubera ko nari nzi ko abana b'Imana mu rusengero n'abaririmbyi n'abavuga butumwa ariko no hari izindi impano nabonye ntarinzi ko bafite ikirori baragitegura njye na mama wawe twicara hariya bategura gato baranateka MC rero umwana wa gatatu ayobora ibirori arabati ndashima Imana mukundana ntabwo twari duhari ariko uyu munsi nyoboye ibirori byanyu turashima Imana turabona mu Rwanda ntabwo turabona mwitwara nabi Imana izakomeza ibafashe gutyo noneho bategura gahunda abakobwa turirimbira indirimbo y'abashakanye ngo urukundo rwanyu ngo muzakomeze mukundane gutyo hanyuma haza n'abandi bahamiriza sinzi ko mfite bazi guhamiriza hari impano rero zitandukanye bamwe barabyina bahamiriza za mpanga barabyina mbona ni byiza bakoze cyane Florent nagira ngo ngire icyo nkubaza hari umugabo ndumva Dr Nyamutera niwe watubwiye turi mu mugore mu ihema aravuga ikintu cyitwa emotional capital avuga uburyo hariho ikishoro cyangwa se ikintu tuvana mu rugo nubwo umwana uvuye mu rugo yarabonye urukundo mu rugo ntabwo aba affecté nk'umwana wagiye atarufite cyangwa se umwana ashobora guhura n'ibibazo ariko ya mpamba yavanye mu rugo iramuherekeza ni giki mwabwira n'uruhe ruhare rw'ababyeyi muri iyi si iri guhindagurika mu buryo bwo gufasha abana kugira ngo ntibabe confused muri ibi bintu bitandukanye ujya kubona ukabona umwana yibuze akagenda afata ibintu bitandukanye hirya no hino murakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza cyane surtout kuri twege tuba hanze mu bihugu tubamwo bijya mwavuze vya homosexualité ni ibintu donc vyeze cyane hariya usanga no ku ishuri ushobora gusanga ufise nk'umwana w'umukobwa wamutwaye ku ishuri ugasanga bamwambitse donc nk'ibintu by'umuhungu cyangwa umuhungu wamutwara ugiye kumutora ugasanga bamusize nka verne so ivyo rero ni ikintu gikomeye kuba uwo mwana aba afise abavyeyi bamenye Kristu kandi babana na Kristu hanyuma kandi bakanabimwigisha no muhira umwana agakura yumva papa na mama bavuga ivyiza Imana ikora kandi akabibona no mu bikorwa kubera akuze abibona ni hamwe naho hanze bo mubwira ibindi
hari ukuntu uwo mwana aba avuga ati oya ivyo uvuze si byo papa yambwiye ukuntu. Hariho nka exemple umwana umwe yari ku ishuri w'umukobwa, hanyuma mugenzi we w'umuhungu amubwira ngo we nguri mubi. Amubwiye ngo we nguri mubi, umuhungu acyamubwira ateka ati nta na gato yaje sindi mubi, papa wanje yambwiye ko ndi umukobwa mwiza abaho ku isi. So hari ibintu abavyeyi batubwira nivyo bitwubaka bigatuma naho tugenda hanze isi tubwira ibindi, ivyo bintu ntituvyumvirize cyane. Naho rimwe nk'ubu nka jewe nakuriye muri famille y'abakatolike, twagenda mu misa n'abavyeyi chaque dimanche. Urumva nakuze numva utezogenda mu misa dimanche, n'igihe nagera hanze rimwe singendeyo kuko nayo nkirondera ahantu nosenga, mugabo maze nka dimanche imwe nkagenda nkumva muri jewe ndabuze amahoro, nkagenda nkasenga gushikaho umunsi umwe rero ndinjira mu rusengero ariyo Hillsong Church muri Sweden, ndumva ko vraiment shitse muhira cyamvuga nta ni wanje niho ngiye kuba implanté, hanyuma nakira agakiza ndabatizwa, hanyuma ngira urugendo n'Imana muri iryo shengero. Ivyo byose byashobotse kubera papa na mama banjana mu misa iyo dimanche. Jewe nabona yuko ari kugorana, mugabo bo bari bazi gituma. Natwege rero nk'abavyeyi twe dufise umubebe w'amezi 7, ico dukora hari ikintu nkundira cyane mama wewe, misi yose kuva kiri no munda aguma muririmbira indirimbo z'Imana. Urumva ubonye afise amezi 7 mugabo aramaze kumenya kwimita mama we ariko araririmba indirimbo z'Imana. Wanamubwira ati Jesus loves you, ukabona aratwenze araryohewe cyane. So ivyo bintu umuntu aguma mubwira aragira akavyiyumvamo nawe nyene bikaba identity yewe, gushikaho naho nahagenda hanze, naho ku ishuri ari umwigisha canke abo bangana bazomwigisha ibindi bitajanye n'ivy'ijambo ry'Imana rivuga canke ivyo abavyeyi bamwigishije, ugasanga ntabihaye agaciro. Hari akantu Imana yigeze kumbwira, imbwira ko itagiba sogokuru w'abantu. Urareba hari ukuntu tubyara abana tukabatoza Imana, ariko rimwe na rimwe ukumva urashaka kumubera Imana nk'umubyeyi. Of course twebwe turabarinzi ku nkike, turabasengera tukabagira inama, ariko hari n'igihe wumva ushaka kumubera Imana. Ariko ndibuka ko Imana yambwiye ko itagiba sogokuru, ntigiba sogokuru. Yambwiye ati ariko wewe wari unyoroheye, uko ndi Imana yawe niko nzaba Imana y'abana bawe. Numvaga ikintu nabwira n'ababyeyi muri iyi si guhindagurika hamwe n'inama n'ibintu bitandukanye, nabonye urukundo runesha. Hari ijambo rivuga ngo urukundo rurusha imbaraga urupfu. Nta wundi muntu uzaba mama cyangwa se papa w'umwana wawe, ni wowe. Ubyanze bikunze wagerageza kumwihakana biturutse nuko wenda ibyo twavugaga abatinganyi guhinduka, ariko reka nkubwire nta wundi mubyeyi bazagira, nta wundi muntu wabaho urwo rukundo, ariko hari undi muntu uri hejuru yawe, ni Imana Data. Mureke nukuri tuberere imbuto tubakunde, bibaheshe gukunda iyi Imana twizeye. Numva ari kimwe mu rukingo iyi si ikeneye. Hariho uburyo tutajya duhuza gucyaha no gukunda. Umubyeyi ntatakaza gucyaha, ariko iyo uri gukonfrota cyangwa se guhangara ikintu, nibaza ko wagahangaye ingeso kurusha guhangara umuntu muri ibi bihe. Numvaga nshaka kugira ngo mbivugeho gatoya, wenda numve na Dudusi wenda inama yatanga ku babyeyi gatoya. Dudusi nk'umuntu uherutse, ntabwo uheruka kera kuba umujene, ni igiki wumva wabwira ababyeyi, wakwihanganisha ababyeyi wenda bafite abana bashobora kuba basa nkaho batakaje icyo bari cyo? Murakoze. Ikintu nabwira ababyeyi n'abana cyane cyane, inama ya mbere nagira ababyeyi no kwegera abana babo. Bafite nk'abana bibuze batakaje ya identity, no kwegera abana babo, kuko nyuma sinibaza yuko je ntago mbyemera ngo gute utabyemera ngo umuntu ateza kuba icyo ashaka. Ahita avuga ngo simbyemera kuko je nkishishwe. Aravuga ngo iyo Mana yawe ntabwo nyemera, gute utemera iyo Mana? Ahita amubwira ngo Kristo yavutse Maria afite imyaka 12.
wa muntu ahita agenda kuri Google abisangaho, noneho aratsindwa. None ikintu twaje kumenya, twaje gusanga ababyeyi ntabwo baganiriza abana, kuko nimba Marie yaratwaye inda kuri 12 ans, kera byari ibintu bisanzwe. Kera umwana uwo mukobwa ni confusion mwanza bari kuzana, ariko nukwegera abana bakabigisha, bakabaha iyo affection. Nukuri yego. Murakoze cyane. Iyo ugize amahirwe wenda ukabona n'umuntu ushobora kubivuga, kuko wenda hari n'abatashobora kubivuga ko ari sujet tabou, ariko ikintu numva nabwira umuntu wese nuko nta kintu kirenze urukundo rw'Imana. Umuntu wese ashobora kuba afite aho yarari hatandukanye, ariko ikintu kimwe dukeneye no kubasha kumenya uwo ndiwe bizatuma ntibura, bizatuma ntabasha gutandukira kumenya uwo turiwe, kandi noneho kumumenya muri Kristo. Imana ikomeze kubaha umugisha. Njya nkunda kubwira abantu nti n'abakijijwe haraba Imana yataruye batarafatwa ariko Imana ibagira ubuntu. Rero najya nkubwire ngo nta habi Yesu atashobora gukura umuntu, kandi n'abandi bitwa ko twese tuba dusenga. Nibaza ko abantu baba basenga, ariko nanone aricyo bita ubusabane bwihariye n'Imana. Igihe wemereyemo Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe, warangiza ukamubwira uti nguhaye n'ubuzima bwanjye ubugenge. Hari abantu benshi basenga ariko bataraha Kristo ubuzima bwabo ngo abugenge, kandi ntabwo azabutwambura ku mbaraga, ahubwo ni twebwe ubwacu tuzamwemerera kugira ngo tubere umwami. Najya nkubwire ngo Imana igufitiye umugambi mwiza. Nshimira mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Imana ikomeze kubagira neza, Florent na Madame ndetse na Evangeliste Muvunyi. Murakoze cyane. Imana ikomeze kubagira neza. Murakoze cyane. Uwiteka abane namwe. Amen.